Hadin ga jingla jong gi light league school na Ribhoi district. Banra yaw namtam na ka lempung ilekai football ki school hapo ak jela kablatip kum ka subroto kop dang hakina gi khandiat tayo ge bladap mentak sngi ka live ho tarik unaitung arjar arpsau kum ka jingburom halor kene ge jingla joki ban ilekai bha na ka te lempung ka Ribhoi district sports association ha ka jingelam jong ba RB Shadap ubri president baruba dipshan renta tiang ubri secretary ha ka jinge kersian lang jong kiwi kinong ilam jong ka association kilapan long ya ka jingpen kup burom ya kinik school na ka district Ribhoi ki bakenthup ya ka Nongjiri Presbyterian Secondary School kabala job ha ka under 15 boys nang ta ka Christian Higher Secondary School Nongpo kabala job ha ka under 17 girls bat ka Mengken Christian Higher Secondary School kabala job ha ka under 17 boys ha ka jugpor kum ka jing nang ai mansim shishu ya ki bor pinyat school la airu ya ka jingpen kup burom shi ki principal jong itiklai klik school. Congratulations. May I request a representative from the under 17 girls from Christian Higher Secondary School to please come forward and receive your certificate for the school, and may I request JC Mara to please. We are so blessed to have the three schools bringing honor and laurel to our state. Thank you, sir. And to the last felicitation, may I request Madam Brenda L. Papenten, ADC office, to please present the certificate to the one and only, our district sports officer. Congratulations. Let's give them a big round of applause. Thank you so much, sir. And may I request Sir Andrew L. Melcom, the video of Kumban syukudo khendian baga Nongjiri Presbyterian Secondary School kabala job ha ka under 15 boys kan lecha Bangalore bat ki artli ki school ki bajob ha ka under 17 boys bat ka under 17 girls kin lecha Delhi na kamta ki jingi lekai ha ka national level ki armut ki nong mikmat pai ba na district Ribhoi ki bakan thup yo ba Charles Marngar ubri MLA bat MDC ka Mahoti constituency baru ba Meral Bons im MLA jong Nongpo constituency ha ba ai jingkran ki lapan pau ya jingkmen bat ka jingsngo sarong halor ka jingla jong ni lightly school nak district ban thau ya ka khana ka bathamai namar na padeng school ki badan hapo ka jilla Meghalaya kini lightly school nak district Ribhoi kila yolat ban lej mikmat ya ka jilla Meghalaya sya ka national level hadin bakila long ki nongjob na ka state level bat syan kini ki nong ileka football ka jilla kin selej ban khon sya nong ba Delhi ha ka national level uba syakliar warjri bri menteri sarkar bopej ya ketenat ki kam ileka ha ka jilla ubalawan poi ha kini kesngi kum kongsan habai jingkran ulong ba na kaliang jong ketenat sarkar ka ba opej mau ka jubu bah hakamat ban kentiu ya ki kam ileka ha keleng ki jaka jong jilla bat kani ki jingla jong ni lightly school na district Ribhoi ban yo ya kalat ban mi khmat ya ka jilla ka balong hadin ka jingjob na ka state level suprotocom ka dehi ka benta ka bang sarkar kan bu ya ki jingrap na ka benta ka ni school ki ban mi na ka jilla hakini khindet singi ki ban sawan nalor ki armut ki nong mi khamat pai ba na district Ribhoi rengkat menteri sarkar balon poi ka ni singi la wanru banidon lang daw district sports officer ka district Ribhoi ba Bobby Nongbet nang tai kong BL pakenteng ibidai additional deputy commissioner ke district Ribhoi uba AL Merthong ubri video ka omsning CNR di block uba Rocky Kala ubri chairman jong omsning town Dorbar ki rang basinong kathain ki nongkit kam jong ka RBDSA lembar kiwe
late setei na ka benta Banwan Ra ika burom ia ka state ke jungi Banwan Ra ika burom na ka benta ka jela ka jungi Banwan Ra ka burom na ka benta ka district ke jungpi Banwan Ra ka burom na ka benta Kishnang jungpi ka yeng ka sem kumunga ongi pi haba pile ban represent igi kadika kamram jungi ka government ru ia ka bangin daron rengkat lamba pi hakat ka bangila bangin persang bangin provide the best of the best andai kuma ongi pi don ki por ki baki don ki jingduna hang ni ang tai kendian andai ngimde bangin ya thau namar nak liang ka jungi ru kini ki eki baro nile nakamta ka jing bahajun pi baro hi kini ki likely ki school ki banlet represent nakamta kan ka state ka jungi ngarat ke bok ke reng lipi bau beli don rengkat bat pi ka bakulet sabar dengan gejala kami ketika begini ini nama pelalit pak sekiwe gejala ni kebok yang ini ba ubling undan dekat tapi ban ngasutu ya kata kacing mau pelai penpau mene bah kacing ya yang tiga jongpi ban poi shadu kan ka bentang ya ka punyo men represent ka state ya panya in ba kacing babun nalu besngi kumang la shinti kumu menteri transport sing the first Akini ki sistem tam la Bontli ki district la kalong Shakaro Hills la kalong Akasi Hills la nesha Riboy la nesha Jentialam jenman ki district ala poi hakini ki sistem tam la dengan lek ki babon ki Jaka ya kapangan lek na kumta ki program ngajui bakalo kasap kapong kini ki kun samlai jeni kita kini ki help ki badet kita Handai habang iperkan ke ika bamapi na kaliang jompi pila pensengo sengi ki jingge ke bamapi pimat ngisngo deiru bamangi kung ka government mangi kung ka sarkar ngidam kam ya ka pengin sim kia bat pengin sim ya ka jingkit kle ya ka pengin le ke badan kam na ka bantaban ai ban provide na kung takini ki hak ki badet beli pengasoong bengi perkat bengin ai iki jingdam kam Namar ngim kwa ia ke bengini i bagata kasap ke bang kini ki hep dibarit ki don pun samla juga jelang jumi bagata kasap ke bang ki don tanam ke balai hote ngasutu ia ke jing bat ke jing don kam namar anak lahir Ramadan anak Alex Kishnong di bapher ni i ngalai i dalam hikmat jong lagi bangas ngukuman sikat ia ke bangan ong ipi ngampa ia ke bangan keren kumbal akren di Pak Meril ya ka sarkar kablalet demikiran di kenika MDA itu balada pipek akini ki sistem siteng bangilaya keling saudong kenika jela ka jungi ni kita ki jing jenjar bakum tangi na kalian ke sarkar ngila amang la bun teli ke infrastructure nak kebenta begini ki kun samla ki jungi kini ki help ki berit Bengidamnya katakan jingang nur bahakawe kesini beginum isu iki bakin practice haki madan kita nerikan practice ru haki cakap haki pelapit lagi kin practice katum kejuk ke pemerintah kata kadi ketong kejungi ke pemengi lapo barhangni aku Riboy district mentaran sistem sistem nakalian kejungi kung kesarkar kumbala keren di MLA mene apa umbudan nila ai kuika stadium at shelter hajin junar nila ai kuika athletic track handai ke mga kwa bangan ong ni pi kene klimat ka pemerintah bakata ka jing ai ka jumi ka kutno tang kita ki atli ki stadium ki banila ai ni for boy kata ka di mga kwa bangan gula yaki bagini ki atli ki banila ai Kirang lontang ke jing sedang nak kebentang pemimpin tiu ya ke tem Riboy di Barakway haka sports kini ki artli kilom ki jing sedang banakwa ya ke pengani i ba lingba kini ki ba mengi ke sarkar nila ai ngadonru ya ke jing kremen ba lingba kini ki ikit baro bahakwe ke smi begini ki ju Ikun sama ki hep ki badan ni kata kami sim banyelakai ke sports badan ni kata jing trang bakin kiu na jing imjuki ya kabede ke sports baling bakini ki eki baro bah kawi ke singi ki salat bakin wan ra
ya kan nam na kamta ka chila ka chili ni ka government midon ya ka thom ba ya kan yang la jubren na ka por sa ka por bangang adon ya kata ka vision kamngong ngadon ya kata ka jingang nut bangak kwa ya ka meghalaya ka jungi bakan long ka way ke state hapo ki not eastern states ki jungi ki balang khamat ka bede ber ka sports kata ka ka jingang nut ka jongan handai ngasuthu bangin pen urlong ni kita ki paro ngidon kam ki bagpun ki jingdon kam ni habya lenti ki bagpun ki jing bengi hab bengi ya lenti handai lada manga marui simen tang manga ku menteri beriban pej ka transport lada manga marui simen ngadan ni kata jing angut lada mapi baro ngadan ni kata jing angut kan long ka jing le note ngajuan min sim yadi associations ki paper namang next camp mangin penurlong ni kata kacing angut kadetang ling ba kacing tristom ka collective effort kata kacing tristom lang kacing ai jimut lang kata kaju ka mindset pa mamangingin don kaju ka jimut perkat ka jimut jing perkat ka mamangingin don bangin bu ya kata kathong ba ka Meghalaya kadai bandai ka way na kinot eastern states ka bayal balam khaman ka way day become sports ya gajingai lenti jong ka sorkar jenla jogi ginom ya keren ya ka sorkar MDA 1 and ranking ya keren ya ka sorkar ka pemerintah MDA 2 ka basong tenat kelong lading ngepit ya ka budget iya ka bala penmang lembaga ka finance department jong ka sorkar hakabedi bat ki infrastructure hapo ka jela ka jeni kila ambil beran football kila ambil athletics kila ambil badminton kila ambil basketball kila ambil week equipment ki badan kam ni dokumen hapo ka jeni lam jong i ba sakler wa jeri ku minister ki proposal ki biki ki pak syara ka finance department bagadon gijik penmang pisah om tuna yak sispa aku keluru ka di ka pa ka budget na ka benta bentik ya gijing don kam infrastruktur kemud gijing don kam kini gijakai ya kai ko ga jela ga jun ka bukan tu bagi snong ka bukan tu bagi school ka bukan tu bagi dong ki bakam he bat kota bade kani ka yi ba ka lasaki ha gijing penpana lagi notification di prepare di bang sorkar jalan bang sports department bagi jengalam jong menteri bagi officer bagi kam kira sedang mania meni hagi keren nak kalian juga official jong RBDSA kalau don kejeng penskau bagi don gimana di babiang kadi kejeng sisa gimana size kam babiang kadi gimana juga hap slap korniur kata keti hap ni nak kai kata keti sisa digi dokumen pa nadu ba I ba saklia isimti dan ba kejeng simkhia jadi official ikam kelas tang banyak sejak umdai tang hapo jong ka district kejungi la digi umdai hapo oi kejela kejengla apan perlong ya kami kenya games arja pusau kejengla apan penbiang infrastruktur kejengdon kam wat ha kapor ka balung ka kidon ki ba keno kamne kamtai mosa pilih film ding cendo oh katum biang gade biang ka bam biang ya keno segi ke undri kan ki dong wo dau sudah hagano kono ke events to that magnitude kijinduna kindon be duna he biang dot datang sedang 4% even in hapo Olympic Games sebenarnya kita kiran kijinduna kiran di popular Dendre ni ipan ia ga sincerity ia ga dedication determination nagaliang do department pan syukia ba ko kum we ni kinang song do ga thaber boy ha ka meghala game iso sorong irang ba lakiran menne iwan baar ka medal tani pagano panong ni iwan haji sha de kon panukong banjin lada ngin simben talut ha disiplin wala de bali bangi gimla abadio kham sakmat mar bangi sim dunai ki disiplin ki activities
with due respect, is khas hil kila. Ambiang na dong sedong. Kisi benta lut baru, ki event si kidan live ho telik ngamtip kan kita. Right. Karena arbo. Baru arbo si benta. Jadi modal tadi review dari boy jungi segi melakukan si benta. Kidan ke activities ki disiplin ki ban ki ngimdon ki players. Tinggi duna lah jungi medal. Still kidan wan baar atau football iyo gold medal bat sendrang bat kenthe kalau baju sorong bat ngisuk men bat bangam bakla banong bahadir kidiki baro bagribo district kalale ha bat kandang le ha ro ke por ke banwan kubli sibul sa la paikmat nagaliang jobi ban persyang ban penbiang ya infrastruktur kajing sanction ya ka artificial toh nanti apa umbuda nompo publish pun saya simsa kakam entah kelas sedang nagon tadi player football kebangat rai tang apa sistem ini Arsenal ke Slam pendep ya kini kamadan nak bentar kinong tidak kai ball jong ka temri boy jumi bor boy kepada nompo da kamde atang na kamta snong nompo ande kede ya ka district bor boy di settlement mentah bagajing lembaga jing penang pisah kepada nompo ka bocet nagaliang Indonesia ai temri boy di empat ya keren di UIG district Syatan Western Riboy kandon Syat Eastern Riboy kandon anong setiap rapat tendang turu kok tertarik Jadi artificial turf nonton kijing lekai football apa kah district ni lanang i kini kijing lanang kiu ni lanang ya ni lanang yo na kam ta jomno nam ta player football gitu klem ta klem ya ga tham boy ka bala jupni ya ki atlet ki ba laju pendan kurang ya ga district ya ga jelang itu kidon ki bala bat ya ka rekod haki activities ki disiplin prepare kimi kmat na ka temri boy ba kimi chaka ban ha ka badi ba kaner masmo komen sibun ban ai kuble ya i menteri badan burang ya u menteri ramba chief minister bodi pe ro ka tanah plan ka ga jela ki blas de ban bagri boy kan don ya ka standard size ka badi ya ka synthetic athletic track Longjeri Presbyterian Higher Secondary School under 15 boys. Nangta, the Christian Secondary School, Pahams Im, 17 girls. But Kumjuru, Yaka, Menken Higher Secondary School, 17 boys. Congratulations, Nakamadajongpi. But Nakamadajongpi, and yang ni kum nong mikmat, nangte namawati. I'm so proud of you. I'm really proud. Jangan raya ke burung, kita dong di bawah ke distrik ke jom. But kini kumulakran syakmat kampat juja menoru. Kampat juja menoru. Bagi kesin ke menekong beberapa lively. 15 boys, 17 girls, but 17 boys. Jangan raya sisai ke burung. Nak bentar kini sesisin. Aku ingin mengin ai kecing tap keti ke bacam. Kalau kecing serong ke bakrau ya kedong ribuhai ke jongi. Nak kedong ribuhai ke jongi kilamik sibun iklur. Nimla aban klub ya kami gaya games padang sudah. Hak football. Hak bangilawan ra ya ke burung. Nimla aban klub kiwei ro. Kibalawan ra ya ke burung. Bade bagi international champion ambasling bagi kiwei. Ngam da jer keteng baro ngi tim ki ki baro ra ki ko buram ke international ke national level but ha ni kenti ke pamenta ngasngo bana kalian ke chunga so dei ban ai ke jingero but ke jingkit bok ke yang ro na kata chu ke jingero college di nong yalam ju school na do ki managing committee di nong hikai ke bengi coach football coach but ya school di baru kami. But kebaan kita kalau kuat ban keren kalau ban I would see me.
ban kit pop kit yang ipi ha kini kisni kinsalit no bani shimanta kanong jadi Presbyterian kan li Bangalore ke Christian High Secondary School bat Kementerian Shadali bat haki kendiat sini pinsami lala kacang kejelan ban let mi kemat sikawai pat kejelan jika ka mga ban ong kini kepor angkat ni mi nang ni ke peningkong ihap kan mau bagi ai baro kinong kurlong ha kejing imjungi ladang don way bodan bani but without the God Almighty dewan bu apa deh ya kejing im kejong pi kabaan ni don kam ya kejing soret mi nang ni kejing soret ndai ban mi kejing sorong namar ba sisien bangila sorong syua kan ono kam nginom poi sheno sekan mau mai kini kintian bat pimi nang ni da kejing soret kabalai kejing ya smotu jingmot ka teamwork kedai kebadan kama talent wins game but teamwork and intelligence win championships kedai ko kongsan haduk tak kejing ya tulang kejumpi kan pelang yupi berpinra ke champion kesal ko berpidan kilaban job igno ke game hang no Henry ke teamwork ke pelang yupi berpinra banjob ya kejinglong champion mi nane kejing soret ya ai kejing ku do ipi baro hari boy ila de ban bu mau re ila play yu baro khot bakan dan no gawe kemadan football ke bepit ke bepiang hante ko umbuda baro isati ta henry ya yang ni unong mikmat nang ni na temri boy sir we need more football ground infrastructure in our district. Idang don kam sipun. Itu ipingawan managani hapo Karbi anglong hadipu. Ka Karbi anglong outermost council. Ka penmang Arpu South League constituency 10 crore for each constituency for football playground. Haka setiap kejong itu bakal high time sir. Bakal adon kam yang paman lagi jaga hidong jung ladon kam good playground. Kabaan ngidon kamu more football coach. Ngidon kamu more qualified coaches in our district. Kini kita berkom sambal. Misko kemen menyai kebelai ki coach kepada mereka. Ngomong bagaimana? Ndai we need more qualified coaches in our district. Kebalai. Ngidon kamu more youth tournament from the state government. But kentiu susu yang kami lekan hak district but hak jelahi barakoi. But idon kamru sibon teliki kucing kan hapo ke district ke jomi. But kentiu yang kami lekan. But kau ibu kapasau apa kan mau bisa dan kebaburan. But kata kalau we need more grassroots center in our district. Ngin nampai sekalian ladani ngimdan hak grassroots dapat. Kini kita kendiar pengabu kejeng terpat episode, akan kesini pak angin akan kejeng wan kejeng pi. Kalau kejeng kerku nak kemda ke distrik kejeng ini baru pun. Kini kejeng lah kepa sultanat haya kini ke football sports kamya hak kini kejeng ini ba ini kita kejeng sultanat ya ke football nama kita kiwe sports kita kan hakaman. Kekalong ke AKA ke basno tenat bahaya bapilawan ra kasien peningkong mo kepenio sno kasien ke peningkong bapilawan ra ikani ke jingjob kani ke kusna dipilong ke nuksa siap mending tang yaki kena school bagi kena samla jong kani ke district bat jong ke jelahi berkat away ke ni ai ke jing ku ke jing tuai the best wishes na kalian ke district administration kat bidang yang inti banyak kemat berpindik serta ke national level dan represent ini hakatakan level ke kamya di squad tang dan kenal ya ki that winning is important bahwa kata it is very important
tanpa ngidei rupan kenal that the spirit of competition and the spirit of participation is just as important. And yakini ki kena school ki bandai menta syakata ke way ke jelang dan participate hakata ke national event maskwa man penkenal ya pi ya kata ba kani kapor jinglong samla jong pi ke jinglong kena jong pi capture the moment, experience, enjoy these experiences. Makini can done but pi syata ka jingim jong pi, it is a once in a lifetime experiences. They ngam kwa ban kren than talak ya kata tan ban chupen kenal ya pi ba wat langi lai asno ba kidan kibun ki jing ba pi akan do ban poi kan yang senjam the district administration kan yele kat bala ban kersham ya pi hakanu kanu ko kam ka pi dan kam ka pangir nila ni ya tre lang ba kan ni kanam de kat la wat la ka de ka sin ban ni kom ba pi job ru ka tam de the only time ba pi job ni kan ben ba kin sa don shu kiwe ki jing job ki jing ki kusnan ki jing buram ki ba phe ki ba pi la man wan ra ba pi long ki ta ki nuksak sia ya ki kena samla baru khat ke way jong ka district ya jala ya ka region ni baru khat ke way to put us on the map, on the sporting maps. So tang kita hi ngam kwa than ban shim ya ka board tang ban chupen kin mau yang sa shi sia ya pi that the best wishes ka jing ka ku but ka jing doi jong ni kan dan bet rin kat pi but ni dong ki ba kloi office jong ni ka long ba kloi ban ya trailang bat pi ban kershan bat pi but kalong open to all of you at any point of time that he don't come ya kanu ka jing ya ba Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai